Divar baş, dem baş. Bixêr hatin tembûra mîtrayê. Ez gelek kêfxweşim dîsa û dîsa ku pûera me û ez ê ti xwestinên we hebe hîn dikarin ji me re bêjin kêfxweşim ku sê mêvanên min in qedirgilin îro di stûdyoya me de ye me re nin. Em ê niha yek û yek silavan wan bikin. Bixêr hatin. Gelek spas. Nava xêrê dabin. Spas elî. Êvar baş. Serhetî û Xaylaza Reşîd ve bizanim vê gavê piçekî pirsgirêkên teknîkî gekê Ayhan wê min bigotiye lê vehat. Bixêr hatî gekê Ayhan çawa yî? Deng heye? Dabin baş û me qedan. Belê, bixêr hatin. Dîsa jî bixêr hatin ez Deng heye? gelek kêfxweş belê dengî te gelek heye Spas hîn darim kirin, dengî me tersan. jî ji terafê bêjin. Ez gelek kêfxweşim ku Baş me re baş. nin bêjin ku we wextê xwe wisa derfet dît ku me re divin û ez gelek kêfxweşim bi navê xwe bi rastî. û yek û yek em ê niha hindik hindik we nas bikin. Xaylaz can em bi te dest pê bikin. Serçavê min êvara we bixêr. Ez weşanê re ser keftinê dixwazim. Se jî mêvanê me bixêr hatine û temaşevanê xwe re jî ji niha we dibêjim zor spas. Hemû demê we baş. Her bêjî em silavekî ji hêja Mihemedê Serhevî jî bigirin. Belê gelek spas. Ez jî ji bo bernama we pêşeroja bernama de serketinê dixwazim here wiha malbata çar per TV re jî gelek spas dibêjim ji mêvanê xwe. Her wiha hemû mêvanên me jî bi rastî wextê çawa xwişka Xaylaz gotî ew jî bixêr hatin. Şopînerê me berî her tiştî bixêr hatin. Em hîvîdarên pişevelkê paş em hev derbas bikin. Bêguman ez bawer dikim ku em ê şevekî gelek xweş bi hev re derbas bikin. Gekê Erhan fermo. Deng tê? Ez jî ji derê deng tê ez we temaşevanê we xebatkar dikim. Silavê xwe gerim ji welatê Sîmberê dişînim. Jî bawerim em ê demeke baş xweşev re derbas bikin. Serşanda hunera milletê xwe, serşanda hunera gelê xwe. Ez hevalê Mihemed re mamoste Mihemed, mamoste Xan re jî silavê dişînim, ew jî xêr hatine. Te re jî serkeftinê dixwazim xwişka delal. Her bêjin. Êca wisa wek serdaş gotin em dikarin wisa hinek hindik wisa bihêzin ka hûn piçek behsa xwe bikin. Xaylaz Xan em dîsa tişta dest pê bikin. Xaylaz Xan kî ye û kî dijî helbestvanekî mezin e li gor min. Lê em piçekî pêtir te nas bikin ew kesên ku te nas nekin bila pêtir te nas bikin. Fermo. Ez Ermenistanê dayîk bûme. Gal bavê min Kurdistana Bakur hatine Eyntabê. Çawa ez herdem dibêjim. Piştî 8 sala min dibistana gund
تمام کریه از دروازی پایتخت ارمنستان ایروانی بومه مغرا دبستان 10 سالی تمام کریه از و دمی سومین تام خدا نسکت مبولجه بشترا مالبات چه کریه از دروازی پایتخت کرچستان تیفلیس بومه تایگا تو کرامه هر وها مکار چانده و هنر گوری قواتخا گوری زانینخا ملت خارا کریه 30 سالی زیده تر هبو یکتیا ازدین کرچستان مدوار دا ورده کار کریه بشا فولکلوری روزنامه در تیفلیسه کانیا سپی به 4 زمانا ورا بشک روزنامه کردی بو redakțion ویا من دکر او کار جمع کریه هر وها گوری قوات آخا گوری زانین آخا ام جمعشانه مکاره که بچو کریه ملت خورا نا تیفلیسه دشیم Teflese dişi dü kuretenin nevi de jihene. نبی مجیهنه عقوبت سری و توابه بیرکا چار نبی اما دایکا تو کرامه Bu sadakye le biji brasti. Te got pirtukemin bi 4 zamanan hat çap kirin. Kijan zaman? نه مگود روزنامه به 4 زمانه دا دواشانه دا روزنامه تیفلیسی پیشا کرمانجی دست بو پرتوکه منا تنی هلبسته من جارگی هاتن نواشاندن سر زمان کرچکی لیدم هلبسته واشاندن دا قاوتا خوانداد که فکر خوانداد که وجی پرسکه جدایه لیوسا پرتوکه من کرمانجی هاتن نواشاندن دا her biji. Keke han? Ez bajarê Agiriyê navçeya Diyadinê gundê Koço dayîk bûme. Min meyteva yekemîn nîv ji dinê xastiye min Üniversite Engerê xandiye. Ez 8 sala jî penaberim dijîm. Ez pirtasî bi helbestin xwe bidim. Kerema ez kê me? Ez im kurê Rihanê. Gundê Koço dayîk bûm. Mînat te îrkê cunetê bêgune bê ayîk bûm. Carna ez dibûm şivan. Carna diçûm ber pezan. Carna ez im baxçevan. Carna diçûm nav rêzan. Li dibistana Kambax darê zorê dibûm Tirk. Hê zarokek piçûk bûm min peyda bû kîn û rik. Bûm xortekî 18 sal. Min Nasr axewalat. Emir derbas 5 sal ez dikim karı xebat. Carna li serê çiya li ber Romê qar bûm. Carna bajar kolana siyasetek dijbar bûm. Min tirs û xov nizanbû diçûm ser rêya şêra. Min qurban kir bo welat bira birazî pê re. Nava çar dîwaran da mam bê îşiq mam bê roj teslim nebûm ne yara tucar nebûm hestî koş. Carna girtî hêsîr mam bin bodromê tarî bûm li bin darê lêdanê dengê mazlum xeyrî bûm. Bûme tîreke bijer ji kevan ez pekiyam wek şêrekî birîndar ji refê xwe qetiyam. Bûm penewarekî dîl bê xebat bê karim dijemedim bê welat îro gurekî harim. İşev dilêm bû zarok aweke zelal dînim li ser zimana keda 40 salê helal lo hevalno hogirno. Min çi dît min çi nedît jiyan mîna sînema ber çavê min bûşrît. Bûm helbestek dilê we dibêjim ez dibêjim ber şokê çavê xezal kul kesera dirêjim. Eva diyarê Her biji brasti te televizyona we dikim. biji te gelek hoş. Dirêj bû jiyaneke sal derbas bû mev ser jiyana xwe nivîsî bû. Te gelek hoş qala xwe kir brastî hestiyarî jî tê de hebû.
راستەکین jî tê de hebû gelek spas dikim rastî me te baştir nas kir bi hest û hîsên te gelek spas dikim dest xweş. Belê hêja Mihemedê Serhedî Belê. eger em te nas bikin piçekî îca dore guhdarî dengê te bikî. Belê, bi rastî jiyana herî xweş, nasname herî xweş helbesteke kayhan bi rastî jiyana xwe helbesta xwe anî ji ziman gelekî Belê. bi rastî tesîr bû. Ez jî Mihemedê Serhedî bajarê Wanê navçeya Qelqelî hatime dinêye. Min jî bi rastî hemû navçeyê Wanê bêje hema ji ber ku malê me wir hebûne hemiya geriyan Erdîş û Bêgirî vira jî ez jiyam. Demekî dirêje Stenbolê ez dijîm, tabii zarokatiya xwe de me dest bi karê xebatê muzîkê çandırmerî kir. Demekî dirêj ez Stenbolê mevenda çanda Mezopotamya de xebitîm me karê hunerî û rameşan. Dîsa jî em dewam dikin wê derê. Çarheb albûmê min çêbûn, gelek kom û koroya da cîhil da. Velhasıl bu avayı jiyan wisa berdewam me bêgavê Stenbolê dijîm. Belê. Zor baş e spas dikim. Îca em guhdarî dengê te bikî. Bi rastî ez dixwazim tabii zêde dirêj nekim çima îşev duheb helbestvan û stranbêjan jî hunermend em nebêjin hunermend stran dibêjin wekî hêza quveta xwe. Çima em hersek hatin cem hev henekî ez gerek ku pêwîstek çend gotina bêjim. Bi rastî tabii wek her insanekî, wek her hunermendekî em ji nava lêgerînekî danin. Gelo em ê çawa li çanda xwe hunera xwe ra bibin derman, gelê xwe ra bibin derman berê her tiştî. Çawa lêgerînekî dabû. Em strana bibore deng tê. Mesran çê dikirin, digotin. Heta bêje salek hê temam salek derê em nebêje salek jî tamam nebiye mikek ayhan li ser medya civakî helbesta wê warê Serhed destana Serhedê min xwan bi rastî wê demê ez ketim têkiliyê. Min got pêwîst e ku em hevdû naz bikin ji ber ku di aliyê vî warî da hinekî ekêmasiyê me yê civakî hene. Hem di nava civaka me bi xwe da em gelekî tengasiyê mezin dijîn, em nayînin bahev, di aliyê her alî va em bêjin. Zêde ez nekem me meselê Kurd. Di aliyê çandî da jî em nayîn cem hev. Pêwîst e ku em werin bibin hêz bûn bimin quwet dest bidin hev. Hunermend û helbestvan jî aynî tiştî dikin bi rastî. Yek dinivîse yek jî di strê her du hev temam dikin. Bi rastî me jî xwast ku em hevdû temam bikin. Li ser vê mabetê me eva wekî em nebêjin kom wekî meclisekî em bêjin. Em têkiliya hev re dadinin li ser çandî hunerê, li ser helbestê, li ser gotinê gelekî bi rastî vê gavê pêdiviyekî mezin vî warî da heye, balayekî mezin jî heye. Erê karo xebat herkes hêla xwe da pêwîst e ku bike. Lê di aliyê hunerê da, di aliyê wêjeyê da eger ku gelek bi hêz û quwet nebe, welatek bi hêz û quwet nebe tu wateya wî mana wî namîne. Ji ber wê yekê herkes gere di hêla xwe da, di gundê xwe da, di taxa xwe da dest bidin hev wî warî da hinekî bi hêz û quwet bibin. Mesela ez bêjim gelek gotinê me bîra me çûne min xwişka Xaylaz bihîst. Ji ber ku ew jî Serhedê jiyane pîrka wekî pîrka min xeber de her tem bêjin. Yani gotinê pîrka min têne bîra min. Bele yani vî warî em hatin gel hev hatin cem hev. Ez ê nizanim tiştê baş pêşa roja de çêbin. Dereke din jî gelek spas ji bo te em vê îşev xist mêvanê Çarpelê her wiha li ser vê kanalê jî em dikarin xwe îfade dikin. Belê ji xwe min wî koma we dît ez bêjim kom lewra gelek xweşa min çû ku wisa we hîn hevdû
وصا تمام دكن براستي هستن هلبستي كوتا وصا كريا آغاز gelek xweşim çû û ez gelek rêz digirim ji bo her sêkan jî gelek birastî jî ji dil dikin ez bixwe gelek şanazim bi naskirinê we bawerim keke han dîsa çûvê gavê İro internet alîkariya nage. baş bû bi rastî pêşiya bername de gelek baş bû lê wê çêbe em niha gudarî dengê stranekî te bikin û li gor min li gor min tu nekotinê wisa stran bêjî tu hunermendî tu deng bêjî bi rastî Gelek spas. Tabii ev dilê ve paxış dibêje gelek spas. spas ferm Ev stran helbesta kek ayhan bû. Zaten stra helbestê Kuşka xaylar zû kek ayhan ez vê gavê seran bêtir dixebitim ez dixwazim bi rastî em bibin dermanekî yan jî wekî em bêjin bibin pirekî ji bo helbestê wan gelekî helbestê baş dibîsin ez ê dixwazim xizmetekî ji bo wan bikin ev helbestê kek ayhan dûra jê ez ê ya kuşka xaylar zû pir naberê da serçavê ferm Derdine vahdetine, rengine vahdetine, bedri şuklatine, herecitine olur be. Derdine vahdetine, rengine vahdetine, bedri şuklatine, herecitine olur be. Bemizan bu delkemire, rehucanın demire, belki babette demire, hereşitlere olur be. Bemizan bu delkemire, rehucanın demire, belki babette demire, hereşitlere olur be. Gel uçuma ez bir suçum bercemine yekicim dest olunca hem mutlu için her eciterim görmez. Gel uçuma ez bir suçum bercemine yekicim dest olunca hem mutlu için her eciterim olur. Öpüreyimine çuka ezgürçe berginuka halim bu hali be buka yerejitlere olur ben. Öpüreyimine çuka ezgürçe berginuka halim bu hali be buka yerejitlere olur ben. Vermezeki ahledini bu alavra bu ikini ez hıstım namnebini her eşitlere olur be. والله خوش بود. Vermezeki ahledini bu alavra bu ikini ez hıstım namnebini her eşitlere olur be. Melike ve dilcanı sonda Kur'an'ı bitten açım Kürdistan'ı her eşitlere olur ben.
أمك ورجال صوب خبي استخاني بيتنا كردستاني هرشت ويتو هر بيجي هر بله بيجي ام بس خواهش اگر ساعت نش گوتو بو ام هلبست یا ککای هان براستی به ملودیا من به موزیکا من ام جارا یکم ام شوپینر چارتل تیوی ام ستران نو هارا دبیجن ستران هی نهاتنه بیسته از gelek şanazır gelek spas dikim o evji brastîjî ji bo min tiştekî gelek mezin e gelek spas Gelek. dikim. Hêja Ayhan bate bawerim pirskirik tune ne wisa qediya نه پرسکریک تو نه تلفنم دا باشه و از رو با آیفون کردم و از سکت کردم تلفنم تو جاری اصلا چی نکه ke tu hatî dîmena te dengê te pir baş e. Xaylaz can em helbestekî te gudar bikin نها سرچاوه من fermo. دلم جارنا زود کته سینگا مدا دپرپته مینا جونی او مکته سبب چیه کانو زانم هیو ناو اورا خوت شیره من لبندا خود هیره دردک هما من دهیره سبب چیه کانو زانم بهار هاتیه گل و نبون خیرینه نرگز بیبون لعفرین نما زیتون سبب چیه کانو زانم جای شنگال آولیتونه زاروک تفال زهابونه پر زیریانه پر تیبونه سبب چیه از نزانم حلبه وی زازاره دوسا شلیه جرد باره کس چما ظلمه نگاره سبب چیه از نزانم قبان تفدا وی جندینه گلک روژن گراندینه بوم گمان او بربینه سبب چیه از نزانم آویگانیا وی شربتن خریبیه دا ام حضرتن ام پینبار به دولتن سبب چیه کانزانم افجی پیشکشی گلی خواه و تماشاوان خواه دکم ساعت gelek خوش spas dikim dest xweş hes xweş bi rastî te hestiyar bûm niha hevalek min gelek nêzik vî rojî me wisa daxaft ez tiştekî we bêjim pêşî biborînin min pêşî helbestan qet hez nedikir ji ber ku ez gava ez li Bakurê bûm li wir hatim dayîkê dinê wî çavê min qet helbestan hez nedikir ji ber ku bi zimanê min helbest tune bû tinê li Tirkiye bû min tiştekî fehm nedikir bi rastî ca dibistanê de pirs kirin bingeha wî çi ye li vir çi tê gotin ev çi dibêje min qet tê nedigeşt heta ku ez hatim li vir min taze ku zanî helbest çawa tê xwendin çi tê femkirin êcar ez bûm bi rastî ji evîndarê helbestan êcar wek min gotî ez û hevalek xwe nêzik vî rojê me axaft ku bi hemû cûreyên de divê êdî Kurd wisa bi deng bibin ku êdî devê hemû cîhan jî me nas bikin êca me axaft ku hevalê nêzik got ku divê tenê wisa hestiyarî nebe li ser erd nebe û ar nebe û Kurdistan nebe û çekî wisa cîhanî be nabe heta ku welatê me rizgar nebe nabe yani êşekî dilê me daye ew êş her awayê jî wek stranan jî di helbestê de jî wisa derçe bibûre min gelek axaft dilê me da ev e we me gotin belê lewra ez helbestan gelek hez dikim û helbestvanan gelek hez dikim lê dixwazim yekem car ji tekê Ayhan bipirsin ka hemû kes dikarin bibin helbestvan fermû
ولا همو کس نابن هلبس yani eveki helbesvaneki mezin hebu navi navi birame dü helbes peyva xwedê dilê birîndar be dikeve nava wî dilê xwedî pencerek evdil tê girtin ewa duwar me gerek ew derbike birîneke wê derbe paşê di nava wê demê da te nivîsî nivîstene nivîsî şe xwedî evek daha diyoruz ewa ki ilahi ki ruhi welatekî bindes be welatekî perîşan be welatekî nava xûnê da be helbest wî jî perîşanin birîndar derdin kulin helbest ser evîndariyê tê nivîsarê ser evîna welat ser tabiatê ser bedeviyê ser qehremaniyê helbestê Kurda sê curetên nivîsar mehnekî lê ser lêkolin kiriye avazokin payzokin heyranokin avaz qehremaniye mêraniye şerre dawe ser her tiştî tê nivîsarê heyranok ser bedeviyê ser jina ser keça ser xurta ser beda dişî de evekî gulekî ji divînî ser dikarî binivîsî payîzok jî zaten welatê me serhedê sê meha çar meha dixewdîn hetanî zivistanê ji xwe re rûdiniştin heynek dikirin laqirdî dikirin çîrok digotin payîzok digotin wan rêdin payîzok eja tevrek min got ez tevrek bidim helbestê min xwe ez helbestvan nînim ez xulamê helbestvanam ez xulamê milletê xwe me min helbest nedinivîsîn min berê Tirkî dinivîsîm xwe înkar kiribû heva şeş heft me ez helbest dinivîsim Kurdî dinivîsim bingeheke min xurt hebû hêla helbesta çünkü min jiyan kiribû min ji wî gelî re jiyan kiribû 40 salî nav da mabûm erf edetî wî dizanim rewşa wî dizanim bedewî wî dizanim eşqa wî dizanim ya me eva bi zimanê dayîkê diharin donî ziman helbestê Kurd e gerek klasîk bin ritim bin naqarat bin têkemne çoka yani ez hürmet ama tamam bira Kurdî bilmişsin herkes bilmişse ama helbestê jî rezîl nekin gerek evê jî bêjin heqî helbestê jî em ê dest bidin hev heşî helbestvan bira tamam bin komik hunermend van helbesta têxine stiran devlemendê me hebin bira vana bir rabûnin sponsor tamam bibe kilamê ser zimana wî em bizan min helbest kes ve xemgînekim ez helbesteke evînî bixûnim were kerek ez bi gorî ez ozanim tu temburî ez şivanim tu bilûrî li ser dest lêvê minî nêzik nîne ji min dûrî ez bedenim tu kirasî xumaş û rindî gelek xasî tu sitarî tu libasî min ra çeper min ra sûrî ez baxê te tu bilbilî li nav dilê min da kulî mîna agir gur dişxulî derd kesa ra ran pisporî ezim sêv tu îdara min ez gulim tu bihara min ez nexweşim tu çara min wek hekîmî wek dixtorî were gulê gula binas rûnê li bal kevê ribaz dilê cergê min te dixaz xwe nede pala dibûrî ev dil bo te pir dinale zare zare û dikale min nexe nav xem xeyale ez bi qurban ez bi gorî tu bide xatirê xêra xwe min bikuje bi kêra xwe bikole te vir bêra xwe bin ax bike bê qusûrî eva jî eveke heyranokeke dibê tu bilûrî ser zimanê minî tu li ber destê minî ama tu ji min dûrî bi kêra xwe me bikuje bi bêra xwe me çelke ama bê qusûr çelke di helbesta da gere naverok hebe te got helbest şabe naverok tune bi qîmeta wî helbestê tune ye ez dixwazim ya helbestê me serhedê ji wan stran ez birda Mehmedê serhedê pîroz dikim ez dixwazim lê hunermend qaydî wî derkevin van helbesta helbest nava kitaba da dirizin xaylasman sê kitabê hene helbestê wele dixwînim kuraya ya qayda dünya ki hê kesî nexandiye nexsine stiran têxine stiran bira têke ser zarê zimanê Kurda ki bûye çand bûye huner sibê mirin pênc qurişeke qîmeta wî çi ye ji ber wê ez hemû helbestvan ra virda
پیشنیازی dedim biraz tamam hevratı kemet tekili helbese ke Kürder rujen de ke ortaya. Valat Kürder zahbe devezi na cünet avcı var beşim. Spas kim zede باش zamanı vergirt. نه تو وقت نگیریش خواهد برنامه یا مه یعنی و چه تلیته هاتی چه O dilimi vallahi valat me birin dare helbese me birin dare. Valat me bedeve helbese me bedevin. Mirobi me insanı me bedevin helbese me bedevin. İlo yeki İngiliz Fransız kaydım mete ne kadar bir dert binvise. Kula me girane, eşya me girane. Me gelatiş endokirine bedevi me ev mana. Gerem diru kap şanda bu hünera bu bedevuni xuy dekim. Em haşev bikim. بگومان Dişin serin malperi xutinin yani hareki rupalek beklem her nizanı çiye yani helbest fakit İran nivisi. Herin yani düşün Feti helbest klasik. sandine. Düşün Helbest feti helbest klasik sandine. ne caize. Mera düşün helbest klasik ne? Helbest klasik tüne be stran tüne. Tüne reda bu. Kes ne nivisi helbest klasik. Yani kazım herkes helbest klasik binvisi. İşte serpiyatı çiruk dikin hına denge gördü kunun düğüne ve helbeste. Eva ne be? Ez burada düşün ne be? Ne be? Ez hıcı helbeste bekli jide. گلوم از براستیش هستین و دیگه هم کو صار هین خوازن در بخن کو از لورا فرصت خلاص خان تشتكي بود از خوازمی بهزم نا من تشتك نونت خاص بگوتا چه ماموستا ایهانگو متخاص دوام کرا دریش کرا چه خورد ما سوویت ادویژن دوی متخاص دریش کرا ناوی هلبست تشتكي بهرتی زانی هلبست جارێکی مامۆستا کەرەمیان قۆسی مڕاگوت دەبێژە هەلبەستوان دەبێژە بلورا خودێ گوهێوانادانێ ای خۆشە هەر کەس ناوی هەلبەستێت ئینە سەرخادە هەما هەلبەست فەتە ساندنە زافی حیفا من ناوی هەلبەستێتێ ئەمسەر هەلبەستا فێریکی وسف مەزم بوون شکۆی حەسەن مەزم بوون میکایلی ڕەشید مەزم بوون هەلبەستوانێکی منی حسکری هەیە بۆ هەلبەستی وتەمێ دەبوون نەستراندا سموی شەمو ئەڤە me dizanî wekî helbest e temek dide binê zimanê me û eva helbest e dibekî em bê hemdê xwe ketine binê tesîra wan da me helbest nivîsî hema dibe helbest henekê keçika nîne helbest ne henekê keçikan e راست mesela demişler pırsıya ka herkes helbesta klasik helbesta klasik ez dikarim bêjim me bi ezberî helbesta feqî teyran dixwam dem de mezarok bûn anî jî ew helbestên me ku dibûn stranda Saîdê Îbo anî jî Xalidê Zîdî Sazar bûma Şikoyê Hesen melê Cizîrî me duva nasiya Xwedayê de dema înternet vebû pirtûk destê me de tune bûn em ser klasîka Rûsa mezin bûne ser klasîka Ermeniya mezin bûne dibê qermancê me divê min deve nedîtine lê min bi şkolê devê dîtiye zanî dibekî em ne helbestvanî gewre ne lê em zanin helbest çi ye ew jî ew muhîm e çunki em zanin min helbest çi ye mesele çend mehe pêş de Rêzdar Ayhan Demir dema derkete meydana helbestê erê meydana helbestê wira qurekekî navî bîra min çû ewî helbestekî ew ye vekirî xando esa guhê min kişand wê helbestê min got eva çi mirov e eva kê ye eva çi helbest e min sê cara ew helbest gudar kir yekemîn êdî min zanibû eva mirova nexaliye eva mirova dikare binivîse û piştva Midîna Xwedayê de geçên serhedê nivîsî û nizam çi min Firdûsî anî berçavê xwe da bi tercima Rûsî min Firdûsî jî xandiye Alîşêr Navoyî jî xandiye Nîzamî jî xandiye tewreke rohilata navîn ev tem helbesta wî ye hat û masa dûrva gudar dikir min dûrva asa carna min dizanî wekî min divekî ez şaşim nizam sibê lêkolîn dikin wê çi bêjin lê tewreke nû anî ye helbestê da ez bixwe zû da ve helbestê dinivîsînim ez jî dikevime binê tesîra wî da
ام جرنا Yoksa بهفره هلبستا راستكن Bir baş. سيد راستكن اري اوا هلبستا ما ام بيجن ايرو روجا كخوشتان نا جبر کو زماني ما هاتيه قد خکرنه زماني ما هاتيه داگر کرنه دا و هر کسی رادوه دو پیوا دنویس هم چپا که هفتخن شاده بن وکی زمان اندانا به لیاونای و معنی وکی اوا هلبسته Bəli. بخابن Baş vermiş kim? Rastı. Ez- Gel gotne ez- tamam. teşekkür ederim katebiramın mesela hela helbeste da sedi şest kim dibinin hakim dibinin çima kim dibinin çünkü hakimiyeti am ser zamanı kurdi tune hene peyvi daykam pirkam mera gotu bun ez teze dibim ez ke dibim ez خوشkam em ezin hanara tajdin dibim ez helbeste dukunum mesela Çıkmış. peyverze خشوشه حنا بيبي حنا رياسة هنا على از وانا هلبس قد جيتكم هيجان خيلصان نابش كوي حسن جو اسكت مزاب من تاثير او هلبسان اسكريه او فيلوزوفي نبيسيه Bəli. دبي مالا بيزار و بيتفال مينا لامبا بشخ شمال مينا غوزا پوش بكاكل مينا سريه بحش عقل مينا باخشي بيگل بلبل مينا مريه برح بدل شكوي حسن ايوان نبيسيه إذا درا أبا هلبس خاك أمك تقولي ناري فناري تدلي جاني جگري شريني نبات شكري تبيني حياة آگري تسيما تنبور دلي قمرا شارول بلبلي قمرا جيوان جيراني تدريا كلاب درداني شكو هان بيسيه شكرا حسن إذا دجاوانا خو قربانا بي هلبسواني نكن زمان کردی 5 میلیون انسان گذارد که شیرین و خوشه هلبس شکوی حسن هم تازه نبشکوی حسن دبیم ابوش که ماسیا ما کردانه Ve beguma kemasiye ki mazine biraz. Beguma. به زنگین بون دولمند بون قاتلدان یاتدان شکوی حسن جی تراژیک مر درشی بونی که روزار خویی کرا خوی انتحار کر خواهید مقصیم Keşi nezani çe o. کسی نیزانه هم تازه زانه Bəli. سنگ برکه و گوزر اله گزه فيريكي وصول فرکی usul نویسیه فرکی usul gündی خلاص خان شاگرد بیه از وان هلبس وان هات شوپینم رادیو روان از بین تاثیر وان دوم لما هلبس من که حیران و فولکلوریکتین از قربان محمد سرحد ناج بلبل تخونه Eri. Ca devi em daha tari dengi ve tari ıstran ekibi kin. لا هنگي كاك محمد دس بكريه هلبست ما تخونه مورالا ما بلند بيه ام جيزان وكام دو بايوا دنويسين او مورالا ما بلند كريه راستي هلبس ساكن نويسي هر سيجي بهمفان راستي جي وصاب وهف تمام بري مازنه حناري مازن كاك محمد سرهدي دنا او بري مازن او باش يمتي يعني دراستي ام نها بديا ما قال لك اخافتني هي براستي قال لك درد كل ما هنا كماسيه ما جواكي هنا يعني tabii كيكي هان خوشكامه دلال خوشكامه مزنز بيج paylas ani zaman gerekmiş yani tabii bu valida judisa heneki entelektüeli lazıme xwandin lazıme heneki embêjin pêwîst ku em dünya çawa helbestê dinivîse em bêjin eva otorîte mezin çawa çêkirine her hunermendek jî gere di hêla xwe de helbestvan ve hunermend dibe di pîvanê dünyayê meriv bexçavra derbas bike kê bî karî baş dike gorî wan pîvana meriv çê bike rast e gerek em tenê gundê xwe da lê nenihêrin em dünyayê binêrin baş erzab dirêj nekin mesbana تازه دو هفت تران دو هم گردم یک وسا دل مچاتی از بچم دور همه شروع سر بکن خواره کرو امینا کزیمه
عزيز ولك لو أمينا دنگ سازی نکیمتی تمر بركاني وتهديد إيماني واري أعمال إخواني ريب الإنسان استرحت تبش طالع تساري تكمل ويبير داري سنة آخر داري شانا قراني استرحت تنقي كل القاسي أشهر بسمو آوازي بيجي تنظر ساجي قوبل ديناني استرحت تنقي شنو يبيرو سبقا عبدا شاكرو استرما بمشاوروش تنقي وصاني استرحت
استرادم شمروش دنگ دوزانی سرحه بيجي Karaçay pek نهار تشتكي وهاي براستي من جي بيهيست كاكي هاي جي بيهيست وبينرن ما جي بيهيستنك ودنجي سازي باشناي براستي Mere dur değiller ama gelen nezik yani. Dengi karşı dengi sazı kimti. Lê dengê Ee, we heva belê. min rakêm zanî. Dengên baş tê we. Ne أنا يعني باشتك Lê dengê we min rakêm nizam çira. Brastik bir var da Hı? geleki tengasiye dikişinin ne ki teknik şah peşkeleriniz Buyurun, var. Her peki, kursa buyurun. duyu aliden ki masiye dikişinin. Ben ez dixwazim ev stran me gotin ya dengbêjî Ewrihê Xaylaza Reşîd bû ya destana Serhedê kekê Ayhan nivîsîbû me nivîxan tabii ev destana dirêjenekî me gu ev dema zêde hil nedin mafê hevalê me jî em zêde nexwin birastî dilê wan sağ ve gelek nivîsine duhê li ser Facebookê me stranek xwandibû hevalekî tabii wisa rexnê wisa tên ez jî di wê qenaetê de me digot tunçuma van helbesta bu avayekî profesyonel naxwin birastî heta destê min tê ez dixwînim tê gavê li stûdyoda bi hep stran ez çê dikim yek helbesta kek Ayhan e yek jî ya xwişka Xaylaz e lê mixabin heta niha me gelek stran çêkirine ji bo tomarkirinê ji bo avayekî profesyonelî çêve ew jî tabii aliyê aborî da hinekî derfet lazim in ew derfetê me jî tune ne ya tabii ew hevan gotin birastî ew rehmer cî da yani gelekî baş gotin lê mixabin dê gavê em destê me tenê em dikarin melodiya wan müzîka wan çê bikin belê min xas ez ê vê jî bînim ziman belê gelek Ser ve noktaya iş kanıtı çekmişim. Yani ben seri de jigot. Helbes nüvisandın tamam çafkani ke derdi keve gere nova gel da hünermen çeke hünermen belabke jo gere alikari hünermen da hebin. Ya dibi valat emek em 45 milyon qas sponsor ektone boy xode be. Her biz hav helbesi te qastram aranjörü bibine stüdyoda da bile çekirni be enstrümanı kurdi be fiqi be mey be ev gelek ezgi baş hem dinmişsin eva kede keve. Mera messenger dinmişsin ma musam kitabı ta çap ki. Na babam kitabım çapna gani ba Muhammed Serhadi estrana çekin. Çarş kitabı okum. Kitabı hesabına kütüphane Türkçe kitabına kurt kitabı nakunun. Biraz her zaman kültür هێویدارم ku ew kesên ku niha me guhdar dikin ku ew derfetê wan hebe îdî bibin Vallahi yani ben bê oradaki mezenem. 40 milyon insanın gereme neredeyim. Mesela ez navne kim ya kim maran telefon tike bir kerem ke var diye konsere keme heçen helbesa bukhune. Ya az isu jeme çoran kan me devleta Türkiye. Her ev bu helbesi te gastron çeke nabi khujile ke bir sponsor falan kes. ev rastiyeke Adam biraz gibi bir. ev rastiyeke ku divê ev tiştên bi nirxanî bê parastin lewra hêvîdarim ku ev bernamek jî tiştekî biçûk bi awayekî biçûk jî be wisa bê kifşkirin gudarîkirin dilê min bi rastî jî ez li gel we me ez pir dixwazim ku ew tiştên baş û bi kalîte bên parastin hêvîdarim ku Cara ekemin bernamata da bejim. Xenci Muhammed Serhadi nezik de hünermendi. Helbese meheldan tamamı çepkin. Tamamı boş be. En 45 helbese bela be. Men ne vakit kapı kudam gıbraşı evet çebe. belê belê Ben benim bir rahmeti evan nivisi. bêjî Vakit tiştekin oxaz. Ne telif hakit. Tamam xarş halal kurda. Qaydi şirici kurda be. Bernamata da arman eşkere. şa awaj bu gel Meçe û sal amri kuda jamni karın helbesek bir müze o. Milleti me da me. Zaman Evet. milleti me. Keda milleti me. Ramana milleti me. belê Dayka Tiştekî dixwazim kerkulik bêjim. vardı helbesvan vardı. Jeni metma helbesvan. Kelama kerkuliki gotiye varda de gotiye. belê Gühe bin Rast. ejina helbes dahim bin. rast Ama gühe da Haylaskan yuvalez helbesim bu. Spas. baş kez rastî Selam Newra aleyküm. Hanara tarjin raj düşünün. û her stê wisa hêz didin hev ew hêz
پر tiştên xweş derdkeve Ez rast. Henara Henara tajîn tajin ra dişînim ez xuşka hene me peyvê mezin wê e. qedimî hene ez wana hildidim bira nebêje peyvê min birine. Berê. Navpeyvê henara tajîn jî ji kal bava hildaya û peyvê miletên hene. Henar xuşkeke dilmezin e. Henar dayîkeke şîrîn e. Xuşka me mezin e. Em henarê hez dikin. Erê Got xwedê. rojê peyvek hebe qumitî. Îjem her rûdinişt û me got henara tajîn gotiya qumitî gelo çi ye û dibîniya û hatiye xwekirinê de ez dîsa dixwazim spasiya xwe welat Bazîdî rabêjim. Ha ez. Ev ser de jî bê velwir erê. Erê wekî welat Bazîdî helbestvanekî me yê ciwan e. Zehmetê me re dibîne, cefê dibîne, cefakêşekî çandê ye. Helbestê me dixwîne, mûzîka çê dike, vîdeo çê dike ji ber ku gencên vê demê zêdetir teknîkê başer dikin dizanin em weke wîya nikarin em spasiya xwe welat Bazîdî re dibêjin. Belê. Ejî taybet spasiyeka wî re dikim heqete teknolojî tişek nizanim timam helbestê me ev çê dike. Her helbestekê ev çê dike 40,000 civanan çê dibe ha. Sa Belê belê. xweşî dixwîne. Ji ber ku gudarî dikên Saeta hez wî dikin. xweş be. Ha. Helbestê min Dengekî bira timam wî ra xweş helalî bira YouTube'a xwe beleke hesab YouTube'yê de dikarin herkes gudar ke. Ez Belê. böyle ew jî bijim. Ez tiştekî wiha bêjim pêşî ger ku pirs yan jî rexne yan jî pêşniyarên bîneran hebin ez dika dikim ku hevkarên me di rejiyê de bila bînin ser ekranê ez dikarim bixwînim waya. Rastî jî ji xwe gava min destpêkê de wisa min xwest ku ez bernameyekê çekim ku welat Bazîdî jî beşdar bibe. Lê dora min got em pêşî vî bername bikin dora bernamekî din diger wî bikin kedê wî jî gelek hev rastî û dengekî jî pir bi quwet heye hemû wek hemû kes nikarin bibin helbestvan hemû kes nikarin bibin helbestxwe jî dengê wî pir helbestan de hîst de hest de em silavê xwe ji bo wî dişênin wek din ez dixwazim Xaylasxan dîsa helbestek bihîzim em ku ez tenî. Helbest pirin. Carna wexta dibêjin bixwîne helbest ber çavê merê onda dibin. Rast e. Her rû dinivîsin her rû. Fayda vê koronayê ev bû em mal demeke me helbest nivîsîn. Min xeyal nexwend ez bêjim were. Hêja. Na. Xeyal bûne pêlê berê nizam min dibin ku derê. Bi pêlên xwe ye tûj û kûr li min dixin kêrxencerê. Xeyal bûne hêsrê yarê dilop dilop têne xarê. Bi xêr zivistaneke kûr du xwetîne xweş biharê. Xeyal bûne baw behoz min radikin ferman û toz li min dixin ew derbê şûr inda nakim ez dew û doz. Xeyal bûne kapê xezeb diperitînin cerg û kezeb ber min dibin dîwar û sûr tu nizanin şerm û edeb. Xeyal bûne gul gulistan dixemilînin bav û bostan ji wan dibarin gul û nûr wek hizreta min Kurdistan. Gelek spas e. Kurdistan hizreta 5 milyon Kurd e. Hizreta kal û bavan e. Her çiqas em pênebar jî nebin em eslê xwe bîr nakin em ji koka xwe dûr nakevin. Daxwazîkê me heye wekî zarokên me nebiyê me
مزن ببن بوی حس کرنا اولات لی مخابن ولات خریبیه دا بشافتن چه دبه حلاندن چه دبه ام اسیمیله دبن درمانه کی مهیه آزادی و دیسا آزادی هیا ام نبن خواهی ولات ام هر جی کی دما مالک کوچبر دبه جباجاره کی آنی گنده کی تچه گنده دنه دا گنده کی دا دیزا خواه دهیله گنده کی دا تندورا خواه دهیله گنده کی دنه دا کلافی خواه دهیله حتی تچه گنده چارا پینجا تشتکلی نامینه اوه هیکا خگش کی اون داد که ام جی وصا دولت پیغمبر دبن کوچبر دبن ام هر چی کی تشتکی دهیلن و روش بروش چاندا me کلتورا me زمانه me پسیو دبه تو راست بیجی براستی گلک زحمته گلک کسی موصا بونه نکو جیا گیتنه نکو دویمین سیمین جی هم صاف پنابر بونه لیدی ساجی حتی جیا کی وقتا گوتی مروف دبه زاروکی خواجید کاره وصا پرورده بکر لی زاروکی مرو نوی مروف ایدی نزانم کو جیا کی وصا پنابری به مخابن مخابن وصایه مخابن حتی ولات مرو تنه به وصایه از شتکی وا بیجیم از خوازم براستی من هر یک وا ویدیو کی آماده کریه من آماده نکریه شو ویدیو آماده نه من تمار کریه کو از پیشی هلبسته کی خایلاس خان کو ولات بازدی خواندیه انی بیزن ویدیوی و باشینه لا بینار مجی ببینه نزانم آماده یا او ویدیو أنا باجي مرة بنويسين از بردوامك تر نبوم از عشقا دلا بوم سرسوما وان کلا نبوم سوتا کو بلبلا نبوم گلا نافسور گلا تر با ندات بسکن زر دست تیتال نهات سر من خوش نهات تجی و در من نخامتن افسینگو بر تر خو نکر سورو خیچک از دترسیام ناو نوچک حسک دست من لبر کچک پر دلال بوم و پر خوشک تر نبوم از جده باوا حضرت مامه از هر گاوا وردکا بر گول و آوا تر نبوم جو دلاوا بس خوش هست خوش و جبو ولات چی دنگ خوش از افصا بیجیم بله دنگ هنه افصا بله هی نه اجا کام گوداری strana ki bikin vegave dve Yani strand fazla. vele li barim kutu bikari bê saz bê tembur lê xê nizanim dengê temburê baş nayê ka ceribîne dîsa ceribîne Geldim biçime ziyare devsene Gel kuşa korine berkeme zafı nebine
Şavadike Haziyal Sarhana Bişine Şerri Halu Haziya Gerane Ortala derdeki de dermane Ağdemimi Ay gaziler kanım lan gönled cibine Siniyetine datine Fincan güzel sedatine Bebek evi fincan azerinine Ve her Arabistan'ın Rabli canibine Ağdemimi Şerim nezanime bilalime Ağdemimi Gerod godai haned nahane Son khariye bqwanane Bir kemri çakmak edaniye boka belale Vale vecehen Arabistan ibni canibine Perişana kıza amara vajıpına mislinim Beras bedena gayr aşete dane bejin ve dekade Maya be khuye be khudane Şerim nezalene diyanemi Very. Eyvallah de ya bot ya. Reca tabasalarda dekir ama taşıyımın domsa nezlemiş bana becim. Evet tabi Abdreja gelek çirok de goten yakar kolej destane. Ben o sadece Zadina şakir distra. Lebe. Zadina şakir distra vadya Erivan'da. Beli rast. Rast. Gelek beriyavi hatiye gotine eva. Şariker kulük. Dayı abitiş. Dayı ki Dayı دایی که gotiye. نفر کریه عمر آغا را چما کرم دشینی سر خارزیا خارزیا دشینی سر خالا اوج شش خال. شیرونه اوج Şeş Kılık kalı tek fıdıkıca yekiş değil de bir ser katır ciyama biraz ciyama bir urt nemine. ده رسوز داده ای دایی که رسوز داده دبی دایی دبی یانه ها بی یانه دایی که بس مخوان تعنانه از برا کی بهلم سوا سر و شریک نبیجن دا وردا که دی بی خای بی خدانه Eri. Ben. Çıka az kurban az zaman emevim diru kama çıka bede. Sosu که برنه ده گل گلنیانه لو evet dveje sosu که برنه ده گل گلنیانه نه که نیچی را کار خزالانه Daha خشی ده mesela بکه mesela. aha beje ne hatı beje Evi Khan. Yani az tarabejim jibek moderator tuyi İşte hem de khwazin denge khuşka xaylaz bibizin. İca çadır orine. Çadır orine. Rast. Daha yetmera ama akbart kerem akbart. نفری و نه و مجازاکن مال رازی از نکارم بستره از نه ده با خود دنگی متنه که محمد خوشبون خواست بیشه زشته بجمن از بیگا وی خواه بیدنگ دیگه مسا من هشتی هیویا و مسا خوشه و مسا خوزایه چانکو ام مسا با هم رو نیشنه مسا صحبت که مسا خوش دیگه Kapısı ellerine. نه جزا قبول ناتیم دوی ام دنگی دا بیزن نه Kapısı az webime cünneti. Valla. نه خیلاس خان دوی تو بیجی ده فرمون Hatta beni akustan. Hatta bir oy. Az webime cünneti. tamam hatta hat bir ayet hem bes ekşte بیزن فرمون
براستی فرمو بخونم اره Kerem ke. ez ê biçim cunetê çi heye çi tune ye bira herkes bizan ve ev kula bêgune ye çend roja lê sitar bim derbas bikim şevê xwe bigerim hemû derê ez bibînim bi çavê xwe lo hevan û ka bêjin min çi dît min çi nedît keskesol li erşa hat derdora me bû şirît jot gilîdak tîk rabûn mînanî singê yarê belekî berfê xar bûn dixulxulîn hatxarê Dicle Fırat Cot Gulî xemiland mezra botan Sîpanê xelat bûye evîna keç û xortan Xurme avên sar dikişe binê gêlî Zevî mêrg dineqişin mîna nex xula avê xurme avên sar dikişe binê gêlî deşt û zozan dikenin çiya girêdan xêlî Dengê şalûl û bilbil bû meqamê xewna min zevî mêrg dineqişin mîna nexşê tewna min Gerî Sûrî rêz girtin xaştê dengê bilûrê şivana guhdar dikim ketime nav huzûrê Bêrîvan ji bêriyê tên satil li ser zendên zer xort neynikê davêjin çavê xecê gulîzer Xort tev çûnê min dikê dînin çilik zarûkê xaştê dengê stranan xîzbûkê bin darûkê Warin temaşe bikin delalê vir horîne qas qiling û werdekin gerdentorê morîne Galip pîr û zarok tev li vî warî bengîne ganiyên zêr dikişin dewlement û zengîne Çi warekî bixêre hemû maden û zêr e Mîna xewn û xeyal e bi heybet û bi sêr e Piltan rihan beybûn tev gul û gulistan e Ez vê cunetê bêjim navê wê Kurdistan e Saat hoş. ساعت خوش De ev cuneta me ye کردستان بله بله خالص خطا چی کرد Ez helbesteke evînî were bixûnim. İznin heye? Binêre huşka me ye mezin jî xwastiye henara tajdîn gotiye bira xalez bistirê. اره من یکی Nebû Stranek min çê kiribû dibê nebû xortê delal ev yek nebû Qirika distra heya ev başê de nizam çabû ew Nane ez nikarim bi Xwedê neferim razim e از میوان خود نقمتک واسیه دا Ez jineke Kurdim bikevine derecan mi da çiqa jî hebe dîsa neferê min wê min jor da bavê ji ez guneme باشه نه نه از نقمتک derenge bal me واسیه derenge فرما فرما Ez ê were helbestekî bixûnim dizîka ve ez ê bêm eva helbesta ez bawer bikim 20 sal e min nivîsiye 25 sal e nizanim dizîka ve ez ê bêm û bivime mêvana te lê zanibe roj nayê kes nebîne leyla te şevê erê teriyê da ku razayî be dinya û bin şewqa hîvê da ez ê bêm nûna horiya lê tu hişyar be rûnê kêleka kaniyê wê xulxula avê be wekî nekevî xewê pista kulîlka ew ê jî hêdî mêl bin wan re bike heneka hey çavnê hêriya min bin cewikê te re bistirê beqê bikine weqeweq bayê lêxe bilûrê me re dewatê dike tebiyet bax bê çiqilê der û dor bila girêdin perdê xaş bi van belgê sor min re hazir kin xêliyê Wadeye êdî ez têm stêrka govend girtiye kevokek ber bi min tê berbûye milê min girtiye ez û tu bûk zevan e roj direvin li benda
Emma şoqê sirêne cême tune van erda. Saat hoş. Saat hoş. 20 sal beri tenebisiye gava kutu tufini çava kutu disa biçi 20 sal beri. Mero sal Evet. beri insani. Çaltî Her de bir zave. her bir şey. Helbestek min nivîsî bû, ez nahinekî berê têmayê diguherim lêborîna xwe dixwazim. Min carekî Rêzdar Ayhan Demir raxwand, ew ê bersîv da. Ew jî ya 20 sal berê ye. Ew Aha. jî ya 20 sal berê ye. Belê. Bira çi dixwaze bêje wekî nizanim. Hela em ê bixwînin bira xwendevan bersîvê bidin. Çawa 20 sal berê hatiye nivîsarê û îro bersîva wê dane. Belê. Hûn Tamam. hazirin Rêzdar Ayhan? Bele kerem kerem. Tamam ber beni. Ez tîbûnim di avê were ganiya dilê min. Dikişî çima min navê nagînî meremê min. Xemgînim kevan alek. Nêçîrvanım tu nêçîr. Dil hinavên bû kizik. Ber evînê bûme dîl. Ez rewî me tu çiyayî te min hilde sîngê xwe ser temam me telmayî çezînî ser memê xwe. Tu min hilde dilê xwe mîna çiyayê elegez. Bînim awaz gulê xwe rê nade ava erez. Ez sorgulim tu bilbil çima min ra nastreyî. Dilê min de hezar gul derman dîsa her tuyî. Ey sorgula xalxalî. Gelo çima vir çûyî. Ev dil dû te dinalî serhedê kûvî bûyî. Ez leglegim te hêlîn bihêle daynim rexte. Deyrede te firîçûn lê ez mam gumana te. Hêlîn li min şewitî. Kambax bûye warê min. Gezeb jiger peritî. Nemîne tu hêviyan. Gelek hoş bu bijin her bir şey brastî. Ve gelek hoş şekeriye. Brastî dest. Eba bendekî Mehmed Serhedê bixwîne bendekî Xalîda Bertî bixwîne ez kopî jî bidim we. Başa Kopî jî bidim we. em gudar bike. Çawa hûn min ranin? Ji min re. Na. Nabe. Na We Kilam ez dixwazim kilam. dixsandin. We ez dixsandin ez ê bernamê derkevim. Ez Na xwe bistirê. nekeve. Na em Xwişka henara tajîn re em silavê xwe dişînin lêborînê xwe lê dixwazim. Ew xwişka min ya mezin. Seyranjî peyam şahem Seyranê re silavê xwe dibêjin. Em Ez jî ê her mala ez ê her Em mala xwişka xwe hina Em malbat xwişka xwe re bistirêm. Em malbat Kengej bira bistire. Tu kengej bira bistire gelo. Werê mêvana min ez te re jî bistirêm. Ha şart Ez dixwazim Em havînê hatine Gurcistanê evê tevşekî me bistire. Tamam. Korona me nekuje? Ez ê cezakirinê dewsa yekê sê hezbrana bistirêm. Fermo em gudarî stranek. Dengê sazî kêm tê. Gönlümü hatekiye daye daykan ne yarımın kutki tüne masku benim Gönlümü hatekiye daye daykan ne yarımın kutki tüne masku benim Daye şirin şekir kakili Hasret atte dil kulkir ki derman kedi kweli daye şirin şekil kakili Hasret atte dil kulkir ki derman kedi kweli Serhadi kırıttime ez canı fırnatime
Özümün işitme durkıstin, hasenet aruyeten, sebepleri kırıten, ez canı fıynatan, özümün işitme durkıstin, hasenet aruyeten, dahi kere, şirin şekil katili, hasenet aruyeten, kulki erke vermen kemikli, dahi kere, şirin şekil katili, hasenet aruyeten, kulki erke vermen kemikli. Bıkmaz mezbefere, varım batademi, ahır mecbere gurbette, tam ezbemeşi. Bıkmaz mezbefere, varım batademi, ahır mecbere gurbette, tam ezbemeşi. Dahi leşin şekil katı, hasret affedin kırkı derman kebekleri. Dahi leşin şekil katı, hasret affedin kırkı derman kebekleri. Nabil'den hoş Kürdistan, şimdi girdim Kürdistan. Çarpış beni haru, şevkitandan rezbustan. Nabil'den hoş Kürdistan, şimdi girdim Kürdistan. Çarpış beni haru, şimdi girdim Kürdistan. Dahi kamil şirin şekil katili. Dahi şirin şekil katili. Hasret affedin kulki derman kebekleri. ساعت خوش ساعت خوش از براستی جی دنگی تا گلک هست که دنگی تا هم استرانبیجی هم بیجن تدی جدای دنگ بیجی و استرانبیجی لحمو جره انت از تایبت دنگی تا از او سابیجیم ویدیو که بنیرش برگو تا خواستیه کوسا تو تشتاکی جواز جی بگی که دنگ بیجی و هیپو ببینی با هف و گلک باشا و چوه براستی جی دوید تشتی نوسا جی چه بن دی جواتا مدا که جدابونا سران ما و عرب و ترکان نوکه اما لور جی ببینن ام ویدیو بنیرن فرمان دنگ تونه He. از نابیزم Ez jî nabîzim. Denk he. Na. Dengê klîbê tune. نه ام سری دا بگیرن دنگی کلیبی تونه اگر کو چه بو Tüne dengi klibi. aha okey lê dixebitin ku çê bikin pirsgirêkî biçûk derketiye wê çareser bikin keke hanem her bese tişta guhdar bikin Helbes. verî Hûn kîjan dixwazin? Evînî dixwazin, şoreşgerî dixwazin. Welat Parîzî Çawa dixwazin. çawa dixwazî Herkes vê qasê min ra şer e. Ez jî şerê xwe dayînim. Min ra şer e. Li nav xorta, nav tûysuza, nava bûka, li nav qîza, di çilpînim gul nêrgiza, dehlê dirî min ra şer e. Kesek tune nav zêna min, sar nabe agir têna min. Kara kever ber bêna min, gîskê gurî min ra şer e. Wekî bazê
bê bask perim, diçêrim ez mêrga zerim, çiya zozan tev digerim, deşt û berî me ra şerre. Radwastim tên ber mile, mêze dikim çavê kile, dixune dengê bilbile, kubar zerî min ra şerre. Dibê kero kanê welat, çima nakî kar û xebat, roja min û te hê nehat, ez bi gorî min ra şerre. Qayîl nabim qedera reş, êrîş dikim ser Roma reş, siyar bûme bozê kapreş, canî kurî min ra şerre. Ez çi bikim ez bi qurban. Li ser axa me Kurdistan, Rom, Acem, Fars, İran, hovê Sûriyê min ra şerre. Diyarê hemû heşar parçeyê Kurdistanê dikim. Dest xweş her bijî. Xelesxan, min bîstiye ku te wextê xwe da bi şanogeriyê jî mijîl bûyî. شانەگەری مژۆلبوونا مێوە بوو تفلیسێدا تیاترۆ هەبوو دەگوتنیا جەمعەتلی نارۆدنە ڕووسی دەبێژە 20 ساڵی ئەو تیاترۆیە me rejîsorê me Miraz Cafarov bû ew ji şagirtekî bavê min bû êjar ez ku diçûme wira da wana tiyatronûsê me datanî tiyatroyê kîjan jî tiyatronûsê me Eskerê Boyîk Sincoqî Zexate Demêr Tosinê Reşîd Xecî û Siyabend ewî kiribû mîna destan dilîstin Ezîzê Gerdenzerî Zarîniya Ciya Şikoyê Hesen destnivîsara wî min piyêsa xandiye navê keçikê Gulîzer bû navê qurek nayê bîra me da êjar min ra soz dane ez wê piyêsê dixwazim bînim helê kes neketiye destê kesekî tiyatroyê dabû millet nizane ne jî haşk haya kesekî bêtine dema min evana xandin û tiyatro wana dilîstin eveke hezkirineke ber bi tiyatroyê bal min pêş dihat min Shakespeare xand Grîbayêdov xand Gabriel Sundukian ê Ermeniya ez ketime binê tesîra tiyatroyê de pir min xweşand min piyêsek nivîsî bi navê Bextewarî piyêsek jî defterdarkirî ma ew wek destanê hatiye nivîsarê da nebûne pirtûk lê sê skêçên biçûk ez xandina min tiyatranê tune bû lê ji ber û wekî min xandibû ez ketibûme binê tesîrê anê diçûme tiyatra Kurdistanê da min sê piyês çêkirin êdî wê demê Sovyet lev bela bû tiyatro te nebû Kerem Ava Sar dirfoşe Totka Şor û Kulîlkên Biharê zaroka dilîstin û 400-500 temaşevan erê teecibandin îjar niha ez tînime ber çavê xwe da niha êdî ne ew hêz heye ne ew qewat heye ew derfet ji tune ne ez dibêjim karekî biçûk bû lê baş bû mesela min çawa dikaribû sebaniya ber çavê xwe da Kerem Ava Sar dirfoşe niha vekirî em diçin tê zaroka me Bakur Ava Sar dirfoşe zar tên lê dixin ew zarok xew ra diçe xewnê de diçe kosmosê dibistan zimanê wî ye dayika wî tê gazî dike ji xew hişyar dibe tiştekî wisa min anî ber çawa û paşê jî Totka Şor di nava Kurdên me Êzîdî da rojê xirdinevî rojê evîndariyê ne totik tê hatinê da Totka Şor dixwan kerîkê didin ber serê xwe û dibêje şevkê avanî ew yaziya wî ye ew jî min nivîsî êjar ew jî pir xweş hate lîstinê aliyê millet da hate ecibandinê da êdî piştva millet jî çû ez jî sar bûm ji tiyatroyê êdî dev ji tiyatroyê derda Heyf rastî heyf hêvî darim tu dîsa wî hêzê bibînî na êdî teze kurmancê me divê nemî teze serpoçkê şîn bibin çû ew tiyatro heta dawî da jî divê ew hêz hebin bi her aliyê da hêziya me amade
Dë sal bu min helbest jî nenivîsî bû. Ez teze helbestê dîsa dinivîsim. Gem Min nake, dî sal mirov bû çekî mirov min navberov davne, nedinivîsî. dîsa mirov dest pê dike. Gem nake. Mirov dikare bisekine, lê dîsa dest pê dike. Vîdeo me ji bo hip hop û dengbêj amade ye. Ferim. I said last time would be the last time, but now I'm back crying, about to search the Snapchat, trying to get it back. Now I trip, I slip, I fail, my shit has broken sales, but I tell no one so. I just see myself, I went up with my only fight, thought it would follow me my whole life, just a one night, but every citizen listening is like, boy, yeah, right. Pride is rising up, I got in bed with my lady and tried to have a meeting. And she like, baby, I'm sweet. It's cool. She working hard. She got a job. That's how it is. Plus, I know more with them kids. Hey, Sacrifice. Bi rastî jî ez jî çepik dikim gelek xweş bû bi rastî wisa we li hev aniye bi awayekî pir xweş çêbûye min û te me axaft ka çima berdewam nekire proje ez bêjim te got astengî çêbûye lê hêvîdarim dîsa tiştekî wisa çêbe derfetek wisa çêbe pir li hev hatiye li gor min ez wisa difikirim derwam deng Deng tune. Dengê gekê me heme nayê.
Hat. Denk, Ha. denk değil ha? Erti. Ha başa. Naha Beni birasti tamam. dedi insan dici emreki kurt zede ki demek derbastı be umarım dişe le insan çıp peşt koyiş yanji nava velateki da mensube geleki de halkaki de şey gele fırayış av permühme bu vara biranin birasti em kır tabi her tumaklık em tenecem her em derdi kudu bejin yani em değittir o eşk ve evine huzedetir em derdi kudu bejin daha yameci birasti her avayda her alida kemasiyeme derdime koleme naha deng beji vakti ku em tabi jiber ku em gelek ki bu valida hani ki eş alem kişandi lama dinim zaman belki ku az mantışlar beji menek beji ara çid beji yani basta çid yani saj beji deng beji brasti karek ki hünerek da em vakti ku de çerçova diroke dale bin herin karek da aliye çandi da heri bilindi jiber ku nava kurda da ev hüner divanı miru hakima da akıma da hatta kararı. Le mukabel vakti ku dünya nava xuda ku dizvara dora xuda dizvara em kurd demek ki diciye xuda man em nezveri. Jiber ve ki çanda ma ve ki em bejin çandaki gündi yani çandaki herimi ma. Halbuki usani ne çanda ma yani gelek ki şaristani kada erd nigariya mene berbaskune. Gelek ki medeniyeti mezin ura jiyane. Ura mezin bune. İja burada Armanca me dengbeji çi bu dengbeji tene hünera gündinine. Hünerek ki gerduniye. Yani hamu kade hünere va merdikare bistriji uvara düeta bike yani em ji wekî gelê dünyayê wekî hunera me ji wekî hunera gelê hemû dünyayê bi her aliyê teknîkê ve me dikare bistirê pêk bîne û gelek jî tê ecibandin bi rastî hê jî nehatiye ew kirin yani hê nehatiye keşif kirin gelek aliya wa beriya wê me bi rak grûvekî Amerîkî hebû rak me wara konser çêkir Piştra hip hop konser meşekir. Yani biraz gelek hatta acibandın hiç belki tişteki cüda bu hatta ha belki seriye dünyaya cara yakan em van navtışta bir pekani. Em hiç ne vali geldi danın yani hek caribandına çevikin hek sad caribinin evan tişte vaha tabi hek ji digori derfete maddi mühimmen destek lazım. Organizasyona baş pekbarin. مخابن ام کرد دبی واردا جدسا geleki kemasiye hene ça demek ki de Türkiye de müzik arabesk daha bu dugo duyan ya ahir ya niyamri ya o biserin em jusa vegabe le aliye hünere mevsa dorpeç gidiye da aliye siyasi ve abdi bejin eğer kutu ya ne bit ya ardi ya ahir em Price kemasi ki mezene jiber ku hüner dekada aza ci ku embejin azadi tetine be hüner da dikare jiyam ke hüner bisari xu azadiye ya jiber ve ki avan tişte vaha peşeroje tabi derfede meşe bin sene dikir peyviste gelek ciye direj var kirin ebu serve asasi ba konseran gelek spas ji bo gotinê te û wek te de fikirim rastî tu gotinên xwe de pir mafdarî ez dixwazim vîdeoya dawî jî disem ku dervikin ca wî carê helbestek ji hêja Ayhan û amade be em wê jî binêrin
کاوارن من بکشن سرم چالکن آرارات بدل خوش از ببم جینار دکتر فواد جکه سرا خلاص بم بکهیجم خوشک و برا خوزل خیرا خوده را ببم میوان چارچرا رحم هر سرحده بگرینن دش زوزان بلا سر من نباره هسریم بوک و قیزان تابوتا من نقش کن بکلیل که بیارا کسک بلا نگری لبر چاوین نیارا باوین سر سیپانه اوی دل اویندار بلا سیابن میزکه خجه ببه دین و هار کزه با من بشینن کامباخ جزیره بوتان بلکی شابه مموزین بکنن نافکچ خورتان هر دو چاوین بریکن بیجه اف در شنگاله درویش گوری رابه بس عدول بناله سینگ من خنچر بکن بگورن پرچه پرچه جبو خاطر خوده باوی جناو حلب چه ملول ملول بنیرم چاوی من مینا زیتونه هوارا بریندارا ریکن خاکا افرینه من ببن ناو اورمیه باوی جنبن سیدارا از جلاد بنیرم بکنم مینا زارا لگل هوال هوگرا دیکوم ناو حضوری بکشینم قد نوستم وقت چمی منظوری بشوتینن من برا از ببم مجو دومان مینا اورا بگرم لچار هیلین کردستان مینا اورا بگرم لچار هیلین کردستان ساعت خوش ساعت خوش خوازی تشتک بیجی؟ خمگین دبم از وقتی بان هلبسی حق راستی کسر والا تبکم من همینا جیانم و فیلم اکبر چم رده خمگین دبم آرمان جمعه و محچر پارچی کردستان نویسی برده حلبچه نویسی او حسین خزری بو توی جلات خود که روی دکنه حلبچه تیرا در باسو آفرین در باسو به بله یعنی دردم اگه گرانه گرم حشه بکنم گرک تمام بونه یک ام جهر حزدکی قمتن همو از بنا 40 میلیونی داشتم اره اره اما نه خمگین مون خواهم هلبسه که اوینی وارا بکنم فرم شبلک من هوری سنگ صدف مرجان موری گلو چما بجانک بری گلی سبحان بگازنه کای چابه گلا زرین درمان نابدلی برین راموسان شربت شیرین دو لیوا بگازنه دلالا من خوش خبر شبلک عنی کبر ترى اونی مسکو عنبر پلتان رحان بگازنه دلبرا من هارو دینه دلو گذب تف بخونه دلم کسی نحبینه کشی بکان بگازنه وی واجاری لوی تاغی لوی دری وی کامباغی بلبل نخونه سر باغی گوزل کباب بگازنه روژک بینا کی دری من والای حنبیز بری من چه منای بر سری من خونی شوا بگازنه ازی لوان درا بارکم تبیر بکم کلوس خارکم واک بای بروسکی سیارکم حسب روان بگازنه از حسب سیاردم حسب ده گازنه چی بکم در بجی دست خوش دست خوش بجیم اونا تمام خسن استران گره اونا تمام چی بین اونی دلال بگومان دوی چه بیم براستی دوی وصا ودا لبیگن لی بینه رکمت تشتک نویساندیه گوتیه کو بریز مهمه بکاره کلامان لی غمه جدنگ به شاکرو بیجه بکاری؟ زیتن زیتن خم بون شون خوازی بی ساز لی خباشه تنی دنگ
اجي ديكارم ده مسترانا كي محمد بخازن حقي مش هي بله لنا وصلنا عن تقارن حتى سبيج الفرمين از الواد فكرم من بوي كاش من بوي كاش كردا يك نويس بو همو كاش كردا ديار دكم باشا دكاسايات لي ماموسا خايلا زراشي تم همو كاش كردا رانويسي وتمام مرة براي بستري باش بستري شي لي سپاس كا دکم وي خاصنا بينارمت تتكاري أم تنكنا از تنبسط دینا میتونی اصلا نما دمه دا از دینا خمه دا yani باش دبن از abi kan دینا خمه باشا حتى وي تشاغي أم خايلاس خان هلبستك كدال اوا دنیا نردوانه دنیا مرد و نمردانه هنک جورن هنک جیرن مینا دستار هفده هیرن خاصو خاما کس نپرسه بلنگاز خایینا درتسه ربن بر قصاص دلرزن نخوش بر تایه دوزن ظلم سردسته هلدای مل کس نپرسه وجدان و دل کس نبه حوال فقیره کس لاوی بده هسیره در حشک هفده دشوده بندست شب روش دخبته سلف خور خواهی مال و ملکه جفقل هجی پارسه دکه هرتو زرتن خرازینه نزان سرحشک نخاندینه در و جینار دده خسن خواد بیجن خواه دفتسن صفت گرم و دل نرم ددن جیان قوات و دم بود الرما کسن معقول از ببمه قرواش و قول اوه هنکی کور بو لی از باورم saat baş راسي هل بس خالص خانه کورن کور بله بله گلک خوش بون سپاس هر بجی هیجا محمد karşı strana bakın durak da nama deme tane daha fazla yaşmıyor zaman mesela Ana wala Mustafa yarısları bir dinlera ahır dili ezmahabine ezmahabine Geçedim benzerim mezazane Cada wala go kache gunde wa badale forte
Çal pekle derdo pele vakbele kenza kurdaya Çal pele vakbele şoluşe kenza kurdaya Bir peygamberan bir can esme kurban kenza kurdaya Uspejine zar şirine teledine kenza kurdaya Lemsirame pasakame hivotame kenza kurdaya Gerden mori memra hori esme gori kenza kurdaya Simse de mina berfe gellek heyta kenza kurdaya Gemi güzel, neslim sana, beni başa kenza kurdaya Yoktan dile girdi dile hımayla kenza kurdaya Şerame yaşına çiye ve dünyaya kenza kurdaya Gelek naze, dakle naze, avkay naze kenza kurdaya ساعت خوش ساعت خوش دنگ بله. خوش هست خوش براستی دی از نخوازیم و بو استینیم نزدیک 2 ساعت نزدیک و به 2 ساعت نزان چوا دم در باز بود بواره گله ملت چه دیوشن ملت چه دیشه تو چی دویجی؟ که نه واستی از دبیم رابع خزه بوشتله چشاق بحر رش بکله برف آرارات بحله ازی پاشت دبیهلم کینگی برخ بو بری گوره روژی هیو تیو بتمره گولا خوی جمعت بگیره ازی پاشت دبیهلم اسمان شین بقدشه چمی فرات چپ بکشه پاخش بکه قالو قرشه ازی پاشت دبیهلم همو مرف دنی بارکن ترکن ستیرک لعسمانا شرکن جوت گریدا مالی بارکن ازی پاشی تبهیلم بای مرن می پیدا به سر من توفان باهوز را به ولکانا ناو دلیم سار به ازی پاشی تبهیلم Yani ki Ayhan dibeje emin şavidem hatta sibem lemre yani. اری Yani çez ve nahile mezi vrabı. Yani. Cemci saat duduye. Cem saat duduye. میوارا میگوز فلامی ملت خومه ملت چه دیوشن باشه ام حتی سبیل برن خیلی از خان دورت Ana millet dibêje em zav ve razîne dibê êdî şeve di hûn westiyan e balkek Mihemed jî dereng e dibê şeva we bimîne xweş û bire her نه dem بسه تو گوتنی خانه داوی بیجی تا گوتیا من از هناك سر نویسکارن هلبسوان جنان هناك تشتان بیجیم ام وان و سهما یکسر نمیشه شوا و خوش بسه ایشه مزونه dereng evîn tu kişe mêvan hezî em gerekî sabên mala te hele em bibînin tu yê bêjî rûnê از وسامه براستی ser باشه helbestvanên اصلا jin ser helbestvanên jin min navê çend helbestvanên me ez
کیجانا جی سر خطا چواکی ورا ناز دکم از ساجی دکارم بیجم مزبری گچکی مد جنی مد نویسن یه روژاوای دنویسن خوشکا خارا بیجم حنارا تاجدین شتوویته بله یاسمین البان یاسمین البان جهاد مهتابه نوسانه اری ام جرا ساعت دغازن ساعت که باش مزگین هستو بله فاطمه صافچی گلیزر قیز دوتا برز رجب دلداره اسما عجب اونات نزانم اری اسما اونات همه سالی که زیده تره شو پر خوش تنویسه نظام اسما اونات کویه سر فیسبوک اینینه اسما بله اونات هلبستان دنویسینه روشن دنویسینه روشن آمه دنویسینه روشن یوسف آی نوی کجی و دمینه ها دوامه دا لیبورینی خود غازم اونا دنویسینن کی جانجی از دخونم هلبسته وانا از دخونم تو توی خودی مخنجی خوش که خواه حنا را تاجیر میکس ناز نکره او ناوی دبیسه خیلی من نبیستنه تو توی خودی اخو خوشکا تا حنا را تاجدین خوشکا نه نه مزنه اول نوی اره بپر ما امن دو یعنی باکورن اش باکورن مقن نبیسته من یک نفش و قانه یک زوزان کس اون ده حال گلان منینه که گچکی مد دنویسینن آره تو آره باش تاکی تو گل باش تشو جین کنی هاتی گله کنه براست که دوی ما روزا متین نمیجی دنویسینه روزا اوی روزا مهتینه ناسکم بله متین بله ناسکم اوی روزا ناسکم متین دنویسینه اوی حوالی ناسکم بری اره آها مزگین گچکی مکه سر فیسبوک زانم اونا دنویسینن زانی از چما وانا را شاده بم از خواه عجیب نامینم ما که جنی مهل بستی دنویسینن چندر متف جنا خواهی کریه بری هجا گک محمد سرادی کرو کلک استرا ممی عیشه هر او ممو زیندا وقتا دایگا ممی دستری دوی ممی منی خورجینه تف داس کس کوشینه ممی منی قرینه اف تف دایگا بودیه ام ایجا قدام من بدست من نها قلم الدان امانا رشاد کن اف مسئله بله از گلک لگورتما او ناوی گوتا گوتی و براستی جی ناوی دنجی هنن یعنی او کسین که اصاب بقالیته از بیجم دوی در کبن هوله به هر آوای جم اشکری لوان بگن بنر هفکا ریمن که اردال اسما اونا پیدا کرد د فیسبوک دا پیدا کرد و وک شروعه جی بنویسینه کتب ببینی باشن یعنی هیا فیسبوک ده هبو نه نویسینه من فیسبوک آنا ده نه تنویس ما حوالی هیجا خوزلم اوی دو مال پرمی دا حوالی میجنینن ها لما ناز نکن اوی روزا متینا ناسکم اوی اوی بله دو تجد بهم نبود بله چی بله خواه بار مامه Sultan Juray keçkeme dinivîsînin keçkeme. ساتن یارا جی اوی ماردینی از اوی کتاب Keçkeme bakur jî dinivîsînin. دبیرا بله بنویسین بله خودی ساعت خواهد بدوانه بله بیا بله بنویسین من حمله دو سال من بری zaten ha demek yakında yani jibo keçika stranaki baş mı amade kiriye nisapek ayhanı. Yani bir ne uçağı yani hamya orada piroz bikin. zaten bir آخری اما کورون نیست که نویس اتما مسر اوین و کچی که دنویسن با چه تره برا با کلترم ولی مشورش کردی انسان نویس اساس پنجی حوا اونجا به کتابه که برهنه کی ها سر بدوی و چی به چی Ez wara çarxetekî bixûnim tu çarxeta kêfa bînim cî ez bawerim tu yê mêvanê xwe berdî hevîn xwe. Ez bawerim tu gerekî me berdî mecbûrî. Xazî îşev gevok bûma min daniya ber pencere te. Xazî xewna te dabûma û neçûma ber serê te. Te bir xewam te bir
بلگی من جی در روند بر شوا کوردا بربانک دبر من کنیایی عقل من دبر دقره از زانم جابز وره ای خانم گلو هجی هسرا من آن قصداتی خونا من برخوا ایشف وی خوا کوردا یانچه از بومه گوا گوزل دا دفریم قره سربست و آزا دچوم لالشه بر دارا مرازا دنگ ده اسا مست کرم دنگ ده اسا مات کرم دنگ ده جیدا سار کرم وساندم او بفهم کرم من را بیجه هوریا شوه و بربانگ کدا چوی هشیار نبوم شیرین خواه لیده چوی 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 اواجی چند چارخط من پیشکشی تماشاوانا چند سال میوانا برای تا نویسی ماموسا؟ دست خوش است خوازم تشتکی شترا بیجم پیشنیار بکم کرم تو چما هلبستین خواه نخوینی؟ ام بیجن وک دادی کلیپ چیت کنو بدن تکنولوژیا دا پسپور نینم خودگراوی خواندنم تکنیکیه یا نکارم چیکم لما شو ام تکارم پیشگیری بکن و براستی جی دوی تو بدنگی خواه کنی بدنگی تا و پیتر تام هبه است سابش دنگی خوش هست از هلبستی دبه خوش دنگیم کنی نه دنگی هلبستی نزانم نه دنگی نه دنگی دنگی هلبستی همو از ویات کارم بیجم دنگی همو هلبستوانان نای واته کد کارن هلبستان بکارم بخوینین لی من ایرو دیت کد کاری هلبستان خواه بخوینین دوی تو بکش هم تشنیاره دیاز نکارم چیزک بیجم تشنیار بکفتنی سپاس بجی سپاس دکه موجی مزم بونا دلیت ای زورازی میبین خان بجی سپاس جانم بجی سپاس فرما که جان بخواه آماده کری از بینم او عاقل و زین آمنه اواجی ماموسا محمد خصوص تران او انشالله چی به او عاقل و زین آمنه دل شواته زین آمنه هردم لبر بین آمنه نولی نرگز گل دکنه مینا گوو کوچوکا من ازم زاوا ابوکا من رودنه لبر چوکا من دست پیچی مل دکنه bir kir hemû êş û keser nav heneva nema keder li ber delal bû sevda ser hemû derdi kul dikene serî şuştiye porî şile derdora min dimirmile hemêz dike davê dile birî bijang kil dikene pir bedevek bila naze nav delalek bila naze zar şirîne sevt avaze deve lêvê şil dikene evaji keke Muhammed Şekil'in nizam hazır ne keyif oya daha çıcak dukune bırakır. Megelek helves çekirin. Ser Ama ben evini xandım o ya. ser evi. Ama Nere? arşivama da hayır rasta. Ben Nere? xandı ya. Gelek me ser ev çekiru. Hatuna kofizere gole zera le sere hoke deri romani de çiki mezere. Yani tamam gelek çekine keke Muhammed Khan'ı inşallah tamam tekevne sar zar zamana. خاصخاتونا هيدري ناف سرحد ديلبري ازيت بروينم او غير او سري تمام كلام داره دعوات كلام دعوات انا بيجه بستري ده خاتونا جلالي چان نازكي دلالي اسكتم بختي تم نهله بي حالي تمام چه بکنه خاصخاتونا کرمانجی تجمن را سرتاجی نوا دل هنوا تجار نبه کراجی
هر بيجي خاص خاتون تماما نویسینه هنو گلک نویسینه ده مسابقين براستي دو ساعت بوري از وقت من قوتي وصا خوش درباز بك وهم وصا يعني مالا كاكي ايهان دا مشتنا وصا صحبتكين يعني مالا خلاص جان دا وصا خوش درباز بله ديس ونواسين امو بكن بلا هجا محمد سرانك بيجا كجادورا وصا دور دور پیوین منه خواستن وانه گوتنی وانه داوی هم بهیزه مسابقه تی به ساز کاری بیجی ساز ام دنگ سازی هلدن جی بروی یعنی بو خو ام bak baş belki baş ne var rast del hogundo del hogundo khrabe gundo nazar gundo خزانه مگوشه مگمت که هیام شمی بلانه مگوشه مگمت که هیام شمی از نخوزم یامد عجب راکم جخمی دبه سبیل سفتا کوین در مالا قابل زلامتی دلو بندو دلو بندو خراب بندو نزال بندو دلو بندو دلو بندو خراب بندو نزال بندو خزانه مدوش مکیمت گه یا مدیکا بحیران گلده درسه برشنیکا کچه دینی تورا گوتنه کمشتر هایه از اترها بیشن دیزیکا دلو بندو دلو بندو خراب بندو نزارو بندو ساعت خوش ایرو که فاملجیه ذکر بلبلچیه چل زرکنی هبون گردیه دایه چرچیه چل زرکنی هبون گردیه دایه چرچیه ایرو دلمن ساره باهی زنه بهاره چل زرکنی هبون گردیه دایه عطاره چل زرکنی هبون گردیه دایه عطاره Yemirmişte mahallede ne işte çelzerekeni hebon girdiye daya ben işte çelzerekeni hebon girdiye daya ben işte İlma dilim dizare gene Kenenine evşire çözerek kene hebun geriye daha güzel. Dve ez bizanim çimaydı kene dve ez çi bizanim Eva اما سه روزه ما مستوى هنویسه که محمد دستری هم لما تکردن هم حسنگس ya kendimizi ha bu gözü mü ben نویسی او بره هم ترکب چون Eva günü kadir bilinde Eva günü kadir bilinde mal pere kadar nüvisu kutu ezdeyin doğru Kene cihazı kemene Migo ino keyfa meçiye
Zeki reben bir şeye çenzeri kini hebun girdiye de çerşiye yani deratın ez deyler çünkü. İşte hevala nüvisi bunu Facebook'da hem çok az kendim. İşte ma gobu se dus kıpte ma çarmalı çekin Muhammed Rajan Muhammed çekin mesela sürpriz. Debi iro gelek dizere kini nine evşire çend zere kini hebun girdiye de güzere. Rastî ez gelek spas dikim ev sürprizekî gelek xweş bû. ودي ام إجا تشبيجن وصا- ام تونتخن هلبست حناكي ما لاكردي ما Pırxweş, Ewe roje çaxı kek Mehmet çaxı dora ganiye dolike led de çere golike. Ev jiyek hesabı. Avcı fırtıran. Folkloru çete mi da? Îca belam Dezenata- îja gava ku te dezenata stranê bûne. digot bibûre gava ku te stranê digot keke hayvan dikeniyan bev çima dikene. Mici zaten mici ne gitmiş şaşkın. Erê rastî قول ji bir فاسبول li دانيس bir تقول şû دايني nakî مها تقول دايني مها جو مجي مالك جرى قوم قو كان زيرك اني هبو نجي متى شرشيو تشوت يا بو bi rastî min ev komawa gelek hes kir ez jî êdî dikemen ev komawa da êdî bizanin. Êdî nizanin wek Evet, stran Türkiye bêj komama- wek بس از یا قینک جوارا بیشم جهمونی دابیکن دورا کانی تولکه دچره جوت گولکه یاری قینک کلاندن گنم جه شولکه اجی بفولکلور دورا کانی پیجکه دچره جوت چیلکه خلاص خانه دیو چیلک şerme bu çilek Ne yemşiri bu ben çelek ali derken çelek zede. dora kani peşeke Şıma goşte çelek aldı. yari kaynak Na kalan folkloru da megot zinek bedevde. çi Evet. xweş Ya bû. meser bizi ne çeker bakın. dora kani gizine dışarı jot bizine yari kaynak kalandın xasi gili gazine dora kani kıciye le dışarı jot miye yari kaynak kalandın keyfe lav bijiye Mutlu numara gelek kiram istranı davda çekin ne bu varım bile izin goven begirin so çokum Çirkin. Gelek Tek oldu xweş. kadın. Ez we Kima gelek çava hatiye çekerine. Folklora meci ha hatiye çekerine da. evet Mesela Bêguman. ruşnem bir şevber ka odem he o mecbur anne çbeji. İroji ser xata civaki. Daha attın ha direş ki he evin berna bettin ama biraz ya her razı tuzakken haber. Na. تا که محمد یا جبو چه مالکی بیجا جمعی بلون He? De mala me ava kır. یا جبو چه zaten şarj irada مالک جبو چه بیجا evji مخایلات خانه و مویتو بره مالک می گوتو evji یک محمد بیجا یکی حواله که هنرمند که جنی بیجا Daha ev خوش شکر نه ev خوش کس نسترم Ey kheydi naça başı boçu Ülketi dena başı boçu Uykulil kaber delava başı boçu Estirna Peki. Evindarım beri kurmuş ne boşu Ez xaridim şepekurmuş boşu Esker kader dedim ne boşu Çevdene kaderi kurmuş بلندکه Abstrani me kahve çekin mesela mücadele nakil o. Evet nedir? O da akıl nedir? Rastem. gel Hani tişti politik mi var o ya da hayır. Ez دوی wareda nikarim tiştek bêjim û maftarim bi rastî lê gelek xweş bû bi rastî. زانم بیج بلندی جبو چه کرو گده خاص جندی جبو چه دز حلاندم لاوکه کردی جبو چه Saat ve hoş.
ساعت بر دوا شو حمله قطع بوما ربن جبو چه مدایت رح بدن جبو چه استیر نبوم گازی گردن جبو چه وان حنکا devlevi ken جبو چه ما قالت شي خوش نبيسنا ان شاء الله هر کسی چی که قالك هلبسونا هلدا ايوه هنرمند هلدا شيك تمام خوش حلالي وان هيدي شي اللي يجي وان تو حقيقي مثل ما تقول كذا ما هرقل نقد كاكا براو جملتي ما حلال به بلا اما حلال برا وراس برا ما ايوه فيديو سيدي هم برا بالنوفي مالك بس تجي نقص بله براستی ایدی وقت گلک درنگ هرباز و بود ودي از دو از بیش ساعت ملت نخواست ده وقت بیا دقيقة واستی رازه برا اما شبان تنه نمتنه درنگه ملت بله رازه راست نخوازم به تایبەت تا بکەم تەنگاسی ئەس شەرت و مەرجێن لەوەر براستیژی نەزانم و دزانم و مالبات هەموو لەوەرن ناخوازم بکەم تەنگاسی لەورە ئەس دخوازم وسا گوتنێن داوی یەک و یەکیش وە بهێزم کێکی ئایهان ئەمیشتا دەست پێ بکەن گوتنێن داوی از داخوازیە داوی ئەس پرس ناکەم بکات از یعنی سپاس دکم جبوی ایرو میوان نەگوتنێ وابون ji bo wî yani pêşa rojda çi dixwazî planê te çi henin çi dixwazî hemû wan dikarî bînî از bi سپاس ziman دکم جبوی برنامه و هم خزن میوان ام کن اشکوک مالا خو ام کنیان خمگین بون ما گوت اوینی گوتن سر ولات گو ولات فرزی از همو تماشاوان سلام حرمتی قدشینم المزنه حتى بتشوكا همو هالبستوانا ام خدمتا قال لي خدانا ام حزدكن كوما خو مازنكن هالبس تاب ما بن هنرمن تاب ما بن ام كوما كان مازن شيكن ام تشتكي جي زاروكي خورا بيلن ام نبنا دين دار باكي شبكي باكي هن غوري ولاتي ما بلنغازه ام تمام بلنغازن ام لخو بون اخوي ام قالت تشتات شي بكن ایرو تکنولوژی زیاده چی بیه ام دکارم ایرو یک گرجستانیه یک استانبوله یک دانمارک یک اسویسره چهار انسان تی آره Belê کی قایدی belê ماله کی مر به دکاره سر به سانال دولت کی بله چیکه گرم خورد بن هرچی خلاتی کرن ام رخنه کن ام وانا قازانش کن هرچی خازن بنویسن ام تشوف کن برا بنویسن ام آلیکاری بدنه هف لی هرچی ها تشومه شوجه همه برا قنن ویسن جوی چیتره yani hayfavi kültüra bedev delal zamanı daykame zamanı bafkalime biravji xirane be ecar ke dubare dikim millete me haşi desteviyo haşi hiç hünerit ke haşi helbesat ke haşi hünermendat ke bira dest bavine hünermenda bibin sponsor hemû berhemê me bune ser zimanê Kurda bibe ev ve çand hüner sibê zarê me her ne dibistana bi milyona bira bixwînin bira bistirin از اوی دافازی خود دژم و همه سلاف دکم برای سلاف ریز شف باش شف شد Peki. Haylazcan از جی تشتکی تهزه نکارم زده بیجم تماشاوان مرا دویجم زاورازیمه او تشتک دغازم بیجم هلبستوان ما ما قص خمگینن ولاده که بندسته ام دنویسن بوی کلو دردخه ما وجه بو زاروکا بیر کریه هرگی هلبستوان دکارن توقع که من هیه زهیوی دکم هلبستوان دکارن برا هلبستان بو زاروکا بنویسینن هلبستوان اکی می سوویت کارلین چاچانی یوی بو زاروکا دنویسی از باورم هرگی ترجمه بویس جگیریلی سر لاتینی مجال هبن پرتوک تکمن دستیمه امی بخوا بکن جگیریلی ترجمه لاتینی کن داخوازیک امن هیه وکی هلبست بین نویسار بو زاروکا جبر کو زاروک زمان خو زانبن ج زاروکا چه بیجی دست بدوه از گلیه خواه داوی بیجم بزار او زمان امی خلاص کن کردستان ورا سرکفتنی دخوازم و خیرات ناوه دکم بمینن دخیر و خاشیه دا شبوه بمینه peki. Herman.
هیجا بله. محمد Ez jî gelekî spas dikim ji bo bername îşe. Heta saetê gelekî şopîner peyam şandin. Bi rastî yanî yek wextê peyama dişînin dixwazin meriv navê wan jî lê bike lê bi rastî derfet çê nabin meriv nikare navê hemiya bêje. Em yek spasiyê xwe ji bo wan dişînin ji bo peyamê wan. Her wiha ji bo ketkarê heta vê saetê kendane bernameyê çarpel medyayê spasiyê xwe ji bo wan jî dibêjin. Bimînin xweşikteya strana da helbesta da bira em wisa dixwazin bira jiyana gelê me wekî stran be wekî helbest be. Bi rastî wekî helbest wekî strana bira zêde wisa tuj nebe lê bira xweş be emînî me. Ji ber ku stranê me hemû bi rastî naveroka wan gelekî xemgînî heye. Em serkeftinê dixwazin ji me hemiya re gelek spas. من نقطه یک بیر که دستکارم بیشن سری سر تو جیب کر برای هنر کس وقت رخنه نه برشته خود هلبسته وکری البته اوجی لازمن وجبانا بوا برا بنویسن هم جارنا بنویسن اما بنگه کلتورامه کلاسیکه چونکه سترام پیو چید بن او ناوی دورن ترک halk müziği tamam helbeste me Kurdî hatine dizînê talanê me çûye gerem talanê xuşûn ve vegerînin boyu ez dijim büyüme. Çay İbrahim Tatlıses digo bir mumdur mamosa şman perven ol gona o yekmume şum va oni. Talanê me çûyem talanê xwe gerînin gerem destek bine hunermenda. gelek rast bir. Andaviyê te ez heçiyem temaşa kirin ez slavriz dişînim tezel lew navan hêrî Ev 15 sala me birayê xwe tu birayê min jî wî destê xwe me re dihêjin ez jî re selam Gelek baş e. Bi rastî ez heyranên bînerên xwe bibim heta vî saetê ku digermenin û hinekan jî nivîsa diyan hişyarin em ranazên hûn li vir bibin em guhdarê wenin lê ez naxwazim mêvanên xwe bi taybet Xaylesxan nerehet nekim naxwazim bi rastî em dîsa dikarin bernamekî bihên firehî wisa dîsa pêk bînin. Xayles can bawerim teknîkê de tiştekî xelet çêbûye tu wisa dilê xwe negire navê te xelet hatiye nivîsandin lê em ê rast bikin. Wek din bi rastî ez gelek ji bi we dilşadim û şanazim û bi naskirina we gelek kêfxweşim. Ez jî îdî di koma we de me min ji bîr nekin. Gelek spas dikim ku hîn me rabûn. Reng bide koma me bi rastî ku tu werî koma me dê daha rengîn be. Ha Bêjî. malpereke me he Tabaz vê her jî malpereke me Pişman şiverê heye demin qala wî jî bikiriya vê gavê. Serkeftî be we rûpelê Emin Xan malpara me navê şiverê ye şivere şiverê de em şiverê de madde heznakin em dixwazin tamam helbesvan bin helbesa binivîsin dînên bernamê zindî parvetkin ez rica dikim û vana tişta bira nekin helbesvan divê tu rûpelê de wan saziyan bike eyaran bike li vir bêjî jî ne xeme divê tu rûpelê de wî radîkaliye bike. Wek din ez we pîroz dikim we wî rûpelê vekiriye û rûpelekî pir bi ez dixwazim serkeftî dixwazim û hêvî darim ku hîn bigihin armancê xwe ji we gelek hez dikim xatir ji we dixwazim û spasî dixwazim. Bînerên hêja gelek spas dikim bi rastî jî hûn me rabûn dîsa û me guhdar kir û we dîsa geşî xist di nav me de ku wisa hêz da me ku me her berdewam kir ji ber ku we xwest ku guhdar me bikin. Ez ji we hemiyan gelek hez dikim ez Kurdistan gelek hez dikim şeva mîna xweş hayş xwe hebin şev baş Kurd û Kurdistan. serçap